Kui pikk on teie puhkus? Kui pikk on Сколько длится teie puhkus? ваш отпуск? Сколько длится ваш отпуск? Kui pikk on teie puhkus? Tänavu otsustasime puhkuse veeta matkates. Tänavu В этом году otsustasime. мы решили Matk. поход. В этом году мы решили провести отпуск в походе. Tänavu otsustasime puhkuse veeta matkates. Ma pole 100 aastat puhata saanud. Puhkama. Отдыхать. Я не отдыхал 100 лет. Ma pole 100 aastat puhata saanud. Puhkan aastas 2 korda, suvel ja talvel. Puhkan aastas 2 korda. Отдыхаю 2 раза в году. Отдыхаю 2 раза в году, летом и зимой. Puhkan aastas 2 korda, suvel ja talvel. Talvel käin perega käärikul suusatamas. Talvel Зимой käin perega käärikul. ездим с семьей в Кярику. Зимой ездим с семьей в Кярику кататься на лыжах. Talvel käin perega käärikul suusatamas. Повтор. Kuidas te veetsite oma puhkuse möödunud aastal? Möödunud aastal käisin abikaasaga Itaalias. Kuhu plaanite sel aastal sõita? Kus on Eestis turismibaasid ja turismiklubid? Tallinnas asub palju reisibüroosid. Kui pikk on teie puhkus? Tänavu otsustasime puhkuse veeta matkates. Ma pole 100 aastat puhata saanud. Puhkan aastas 2 korda, suvel ja talvel. Talvel käin perega käärikul suusatamas. Reisimine. Путешествие. Sõnavara. Mesinädalad. Медовый месяц. Puhkus. Отпуск. Ootamatu. Неожиданное. Vaatamisväärsus. Достопримечательность. Turismibüroo. Туристическое бюро. Mesinädalad. Puhkus. Ootamatu. Vaatamisväärsus. Turismibüroo. Перевод по смыслу. Oma mesinädalad veetsime Tuneesias. Свой медовый месяц провели в Тунезии. Oma mesinädalad veetsime Tuneesias. Puhkust planeerides tasub vaadata kaugemale kui Soome või Saksamaa. Планируя отпуск, следует смотреть дальше Финляндии или Германии. Puhkust planeerides tasub vaadata kaugemale kui Soome või Saksamaa. Kõige lihtsam on Inglismaale sõita turismibüroo vahendusel ja kaasabil. Проще всего поехать в Англию при помощи туристического бюро. Kõige lihtsam on Inglismaale sõita turismibüroo vahendusel ja kaasabil. Kauaoodatud puhkuse võib rikkuda ootamatu haigus. Долгожданный отпуск может испортить неожиданная болезнь. Kauaoodatud puhkuse võib rikkuda ootamatu haigus. Eestis on palju vaatamisväärsusi. В Эстонии много достопримечательностей. Eestis on palju vaatamisväärsusi. Reisile võtan filmikaamera alati kaasa. В путешествие я всегда беру с собой видеокамеру. Reisile võtan filmikaamera alati kaasa. Automatkad on mu lemmik reisimise viis. Путешествие на автомобиле для меня самый любимый способ. Automatkad on mu lemmik reisimise viis. Reisil maksan oma arved visakaardiga.
В поездках я оплачиваю свои счета при помощи виза-карты. Reisil maksan oma arveid Visa-kaardiga. Kahjuks peame kaua raha koguma, enne kui saame endale puhkusereisi lubada. К сожалению, мы должны долго копить деньги, прежде чем сможем позволить себе путешествие. Kahjuks peame kaua raha koguma, enne kui saame endale puhkusereisi lubada. Euroopas on parem puhata kevadel või sügisel. В Европе лучше всего отдыхать весной или осенью. Euroopas on parem puhata kevadel või sügisel. Дословный перевод. Oma mesinädalad veetsime Tuneesias. Mesinädalad Медовый месяц. veetsime Tuneesias. Провели в Тунезии. Свой медовый месяц провели в Тунезии. Oma mesinädalad veetsime Tuneesias. Puhkust planeerides tasub vaadata kaugemale kui Soome või Saksamaa. Puhkust planeerides Планируя отпуск. tasub vaadata Следует смотреть. kaugemale. Дальше, чем. Планируя отпуск, следует смотреть дальше, чем в Финляндии или Германии. Puhkust planeerides tasub vaadata kaugemale kui Soome või Saksamaa. Kõige lihtsam on Inglismaale sõita turismibüroo vahendusel ja kaasabil. Kõige lihtsam Проще всего. turismibüroo vahendusel ja kaasabil. При помощи туристического бюро. Проще всего поехать в Англию при помощи туристического бюро. Kõige lihtsam on Inglismaale sõita turismibüroo vahendusel ja kaasabil. Kauaoodatud puhkuse võib rikkuda ootamatu haigus. Kauaoodatud Долгожданный. puhkus Отпуск. võib rikkuda ootamatu haigus. Может испортить неожиданная болезнь. Долгожданный отпуск может испортить неожиданная болезнь. Kauaoodatud puhkuse võib rikkuda ootamatu haigus. Eestis on palju vaatamisväärsusi. Eestis on palju В Эстонии много. vaatamisväärsus. Достопримечательность. В Эстонии много достопримечательностей. Eestis on palju vaatamisväärsusi. Reisile võtan filmikaamera alati kaasa. Reisile В путешествие. võtan alati kaasa. Всегда беру с собой. В путешествие я всегда беру с собой видеокамеру. Reisile võtan filmikaamera alati kaasa. Automatkad on mu lemmik reisimise viis. Automatkad, Путешествие на автомобиле. reisimise viis. Способ путешествия. Путешествие на автомобиле для меня самый любимый способ путешествия. Automatkad on mu lemmik reisimise viis. Reisil maksan oma arveid Visa-kaardiga. Reisil В поездках. maksan. Оплачиваю. В поездках я оплачиваю свои счета при помощи виза-карты. Reisil maksan oma arveid Visa-kaardiga. Kahjuks peame kaua raha koguma, enne kui saame endale puhkusereisi lubada. Kahjuks К сожалению, peame мы должны raha koguma, копить деньги, enne kui прежде чем lubada. позволить. К сожалению, мы должны долго копить деньги, прежде чем сможем себе позволить путешествие. Kahjuks peame kaua raha koguma, enne kui saame endale puhkusereisi lubada. Euroopas on parem puhata kevadel või sügisel. Parem Лучше puhata отдыхать kevadel või sügisel. весной или осенью. В Европе лучше всего отдыхать весной или осенью. Euroopas on parem puhata kevadel või sügisel. Повтор.
oma mesinädalad veetsime Tuneesias. Puhkust planeerides tasub vaadata kaugemale kui Soome või Saksamaa. Kõige lihtsam on Inglismaale sõita turismibüroo vahendusel ja kaasabil. Kauaoodatud puhkuse võib rikkuda ootamatu haigus. Eestis on palju vaatamisväärsusi. Reisile võtan filmikaamera alati kaasa. Automatkad on mu lemmik reisimise viis. Reisil maksan oma arveid Visa-kaardiga. Kahjuks peame kaua raha koguma, enne kui saame endale puhkusereisi lubada. Euroopas on parem puhata kevadel või sügisel. Viisad, toll. Визы, таможня. Sõnavara. Viisa. Виза. Ühekordne. Одноразовая. Tollideklaratsioon. Таможенная декларация. Salakaup. Контрабанда. Viisa. Ühekordne. Tollideklaratsioon. Salakaup. Перевод по смыслу. Mul on ühekordne viisa. У меня одноразовая виза. Mul on ühekordne viisa. Teie viisa on aegunud. Ваша виза просрочена. Teie viisa on aegunud. Kas te olete tollideklaratsiooni täitnud? Вы заполнили таможенную декларацию? Kas te olete tollideklaratsiooni täitnud? Seda teie tollideklaratsioonis polnud. Kas see on salakaup? Этого не было в вашей декларации. Это контрабанда? Seda teie tollideklaratsioonis polnud. Kas see on salakaup? Mis teil selles kotis on? Что у вас в этой сумке? Mis teil selles kotis on? Kas see on teie? Это ваше? Kas see on teie? Kui kauaks te jääte meie riiki? Как долго вы пробудете в нашем государстве? Kui kauaks te jääte meie riiki? Kõik on korras, astuge edasi. Все в порядке? Проходите. Kõik on korras, astuge edasi. Näidake palun oma passi. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Näidake palun oma passi. Mis on selles pudelis? Что находится в этой бутылке? Mis on selles pudelis? Palun järgnege mulle. Просьба следовать за мной. Palun järgnege mulle. Me ei saa teid läbi lubada. Мы не можем вас пропустить. Me ei saa teid läbi lubada. Дословный перевод. Mul on ühekordne viisa. Mul. У меня. Ühekordne viisa. Одноразовая виза. У меня одноразовая виза. Mul on ühekordne viisa. Teie viisa on aegunud. Teie viisa. Ваша виза. Aegunud. Просрочена. Ваша виза просрочена. Teie viisa on aegunud. Kas te olete tollideklaratsiooni täitnud? Tollideklaratsioon. Таможенная декларация. Вы заполнили таможенную декларацию? Kas te olete tollideklaratsiooni täitnud? Seda teie tollideklaratsioonis polnud. Kas see on salakaup? Seda. Этого Polnud. не было. Kas see on salakaup? Это контрабанда? Этого не было в вашей декларации. Это контрабанда? Seda teie tollideklaratsioonis polnud. Kas see on salakaup? Mis teil selles kotis on? Mis? Что? Selles kotis. В этой сумке. Что у вас в этой сумке? Mis teil selles kotis on? Kui kauaks te jääte meie riiki?
Kui kauaks Как долго te jääte вы пробудете? meie riik? Наше государство. Как долго вы пробудете в нашем государстве? Kui kauaks te jääte meie riiki? Kõik on korras, astuge edasi. Kõik on korras, Все в порядке. astuge edasi. Проходите. Все в порядке. Проходите. Kõik on korras, astuge edasi. Näidake palun oma passi. Näidake Покажите oma passi. свой паспорт. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Näidake palun oma passi. Mis on selles pudelis? Mis on Что находится selles pudelis? в этой бутылке? Что находится в этой бутылке? Mis on selles pudelis? Palun järgnege mulle. Järgnege mulle. Следуйте за мной. Просьба следовать за мной. Palun järgnege mulle. Me ei saa teid läbi lubada. Me ei saa Мы не можем teid läbi lubada. вас пропустить. Мы не можем вас пропустить. Me ei saa teid läbi lubada. Повтор. Mul on ühekordne viisa. Teie viisa on aegunud. Kas te olete tollideklaratsiooni täitnud? Seda teie tollideklaratsioonis polnud. Kas see on salakaup? Mis teil selles kotis on? Kas see on teie? Kui kauaks te jääte meie riiki? Kõik on korras, astuge edasi. Näidake palun oma passi. Mis on selles pudelis? Palun järgnege mulle. Me ei saa teid läbi lubada. Öömaja, Ночлег. sõnavara, hotell, Гостиница. vaade merele, Вид на море. rõdu, Балкон. kahe inimese number, Номер на двоих. söökla, Столовая. hotell, vaade merele, rõdu, kahe inimese number, söökla. Перевод по смыслу. Kas teie hotellis on vabu kohti? В вашей гостинице есть свободные места? Kas teie hotellis on vabu kohti? Muidugi, millist numbrituba te soovite? Конечно. Какой номер вас устроит? Muidugi, millist numbrituba te soovite? Tahan numbrit vaatega merele. Я хочу номер с видом на море. Tahan numbrit vaatega merele. Tahan numbrit ilma rõduta. Я хочу номер без балкона. Tahan numbrit ilma rõduta. Äratage mind kell 10. Разбудите меня в 10. Äratage mind kell 10. Mis kell teil pakutakse lõunat? Во сколько у вас подают обед? Mis kell teil pakutakse lõunat? Mul oli number ette tellitud. Мой номер был заказан предварительно. Mul oli number ette tellitud. Kas teil on number Siim Kallase nimele kinni pandud? Забронирован ли у вас номер на имя Сима Калласа? Kas teil on number Siim Kallase nimele kinni pandud? Ma tahan kahe inimese numbrit. Я хочу снять номер на двоих. Ma tahan kahe inimese numbrit. Kahjuks meil pole vabu kohti. К сожалению, у нас нет свободных мест. Kahjuks meil pole vabu kohti. Kui mind küsib Marju Paur, siis ma olen numbritoas.
Если меня sпросит Марью Паур, то я в номере. kui mind küsib Marju Paur, siis ma olen numbritoas. Vabandage, kus on teil söökla? Простите, где у вас столовая? Vabandage, kus on teil söökla? Дословный перевод. Kas teie hotellis on vabu kohti? Teie hotell. Ваша гостиница. Vabad kohad. Свободные места. В вашей гостинице есть свободные места? Kas teie hotellis on vabu kohti? Muidugi, millist numbrituba te soovite? Muidugi. Конечно. Milline? Какой? Numbrituba. Гостиничный номер. Soov. Желание. Конечно. Какой номер вас устроит? Muidugi, millist numbrituba te soovite? Tahan numbrit vaatega merele. Tahan. Хочу. Vaade merele. Вид на море. Я хочу номер с видом на море. Tahan numbrit vaatega merele. Tahan numbrit ilma rõduta. Ilma rõduta. Без балкона. Я хочу номер без балкона. Tahan numbrit ilma rõduta. Äratage mind kell 10. Äratage mind. Разбудите меня. Разбудите меня в 10. Äratage mind kell 10. Mis kell teil pakutakse lõunat? Mis kell? Во сколько? Pakkuma. Предлагать. Lõuna. Обед. Во сколько у вас подают обед? Mis kell teil pakutakse lõunat? Mul oli number ette tellitud. Ette tellitud. Заказан предварительно. Мой номер был заказан предварительно. Mul oli number ette tellitud. Kas teil on number Siim Pallase nimele kinni pandud? Kas teil on Есть ли у вас Siim Pallase nimele? на имя Сима Паласа? Забронирован ли у вас номер на имя Сима Паласа? Kas teil on number Siim Pallase nimele kinni pandud? Ma tahan 2 inimese numbrit. Ma tahan Я хочу. 2 inimese number. Номер на двоих. Я хочу снять номер на двоих. Ma tahan 2 inimese numbrit. Kahjuks meil pole vabu kohti. Kahjuks. К сожалению, Meil pole у нас нет vabu kohti. свободных мест. К сожалению, у нас нет свободных мест. Kahjuks meil pole vabu kohti. Kui mind küsib Marju Paur, siis ma olen numbritoas. Kui mind küsib, Если меня sпросит, ma olen numbritoas. я в номере. Если меня sпросит Марью Паур, то я в номере. Kui mind küsib Marju Paur, siis ma olen numbritoas. Vabandage, kus on teil söökla? Vabandage, Простите, kus? где? Söökla. Столовая. Простите, где у вас столовая? Vabandage, kus on teil söökla? Повтор. Kas teie hotellis on vabu kohti? Muidugi, millist numbrituba te soovite? Tahan numbrit vaatega merele. Tahan numbrit ilma rõduta. Äratage mind kell 10. Mis kell teil pakutakse lõunat? Mul oli number ette tellitud. Kas teil on number Siim Pallase nimele kinni pandud? Ma tahan 2 inimese numbrit. Kahjuks meil pole vabu kohti. Kui mind küsib Marju Paur, siis ma olen numbritoas. Vabandage, kus on teil söökla?